Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ikaze wowe mukunzi wacu udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Nkwifurize kugenda usoza ijoro ryiza. Tugarutse muri iri joro kubera inkuru yihutirwa iri update tugiye kuba tugenda tugarukaho cyane cyane muri iri joro ije kugenda iba hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yaho rero ikipe ya Rayon Sport ije gutsindwa yandagajwe n'ikipe ya APR. Maginga yangaya umukinyi Asman akaba ari umaze kubagenda yegekwaho ibibazo bya derby. Ubundi mu busanzwe hano mu ikipe ya Rayon Sport usanga iyo batsinzwe match n'ikipe ya APRFC hatabura umuntu ubyegekwaho. Maginga yangaya rero ni Asman, icyemezo kije gutera uruntu mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bibaza bati ese iyi kipe iragenda igana hehe, dore ko ibya kinyamwuga rwose bigenda byanga. Abandi bakaza kuba bavuga ati Asman ibyo yakoze ahubwo turabishyigikiye, ahubwo n'abandi bakinnyi iyo baza kuba bagenda bakora nk'ibyiwe. Na Asman utari kumvikana n'uyu mutoza Bruno Ferri. Nahoze mbona amagambo amwe ya Kenisi rwose agenda avuga ati uyu mutoza baraza kuba bagenda bamwirukana rwose bitagiye kuri, dore ko we yamuhaye imikino itarenze 6 bakaba baramwirukanye mu ikipe ya Rayon Sport. Abantu nabo bakavuga bati byanze bikunze uyu mutoza natagira icyo akora arirukanwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ese Asman yazize iki? Nibyo tugiye kuba tugenda tubanaho 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano mu ikipe ya Rayon Sport. Rero Rayon Sport n'ubundi kandi ikaba iri kugenda ivugwa yuko ubu maginga yangaye umutoza Haruna Feruzi yaba yamaze kuba aganira n'ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwo gutandukana. Ikipe ya Rayon Sport igenda imwemerera kwigomba kumuha miliyoni umushahara w'amezi 2 bakaza kuba bagenda batandukana. So nibyo ngibyo rero bitegerejwe tugiye kuba tugenda tuganira 5 kuri 5. Ariko ndanyarukira ni Burayi. Maginga yangaya ikipe ya Real Madrid ikaba imaze kuba igenda ihambiriza umutoza wayo Xavi Alonso, akaba asimbuwe cyangwa se icyo bita coach Caretaker, akaba ari we Arbeloa. Uyu Arbeloa yakinanye na Xavi Alonso mu ikipe ya Liverpool, bakinana no mu ikipe ya Real Madrid. Muribuka ya Real Madrid yabagamo bakinyi nk'aba Cristiano Ronaldo, kaza ba Mesut Ozil. Uyu rero nawe akaba amaze kubagenda yirukanwa maginga yangaya. So navuga ko rero ari ibyo ngibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho. Nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni inkuru yihute cyane rero igezweho hano mu ikipe ya Rayon Sport. So ni ikipe ya Rayon Sport maginga yangaya bimaze kuba bigenda byemezwa yuko ubu umusore bita Asman yaje kubagenda ahagarikwa icyumweru. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport akaba amaze gutega indege, amaze no kwemeza yuko ikipe ya Rayon Sport ngo Asman bamuhagarika atazigera agaragara ku mukino ikipe ya Rayon Sport izakinamo na Al Hilal. Ni umukino ukomeye cyane kuko iyi Al Hilal yaraye itsinze ikipe y'Amagaju ibitego 8-0. Abantu benshi bakavuga bati rero iyi Rayon Sport irimo ibibazo nayo ishobora kunyagirwa, kandi kunyagirwa ku ikipe ya Rayon Sport rwose byatuma umwuka ugenda uba mubi. Ngira ngo muribuka ko hari n'umwe mu bakinnyi mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose baje kuba bagenda biyahura kubera itsinzwe ikipe ya Rayon Sport yabashije kuba igenda igira. Uyu nawe nyine tukaba twavuga ati iruhuko ridashira. Ariko nanone nyaboneka ntago ari igikorwa cyanyacyo twakwifuriza umuntu kuba umuntu rwose yakitora kiyahura ngo ni ikipe, kuko mu mupira habamo fair play, habamo gutsinda ndetse no kunganya. So byumvikane yuko rero nyaboneka umuntu ujya gufata ku gikorwa cy'ubugwari cyo kwiyambura ubuzima rwose
ntago biba ari byiza. So nibyo ngibyo rero tugiye kuba tubanamo. Uyu musore rero Asman ikintu yaje kubagenda apfa n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu Asman akaba yaraje kuba agenda ngo umutoza amubwira ati kuri iyi match y'ikipe ya APRFC ndashaka gutangira ku ruhande apana gutangira mu kibuga hagati. Uyu mugabo rero yaje ngo kugenda abyanganyira ngo muribuka ko yatangiye ari biza kurangira uyu musore yimukiye kuri Pluto yatangiye ari kuri nomero 9 biza kurangira uyu musore yimukiye kuri wing. Ibi rero bitashimishije umutoza namba, ahubwo umutoza ahitamo kuza gushwana nawe yaba muri dressing room, dore ko nuno munsi yaje ko bagenda amwirukana ku kibuga cy'imyitozo ahangaha mu Nzove. So uyu mutoza rero akaba yamaze kubagenda atangariza ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko adashaka Asman mu myitozo, ko atanamushaka no kuri match bazakina n'ikipe ya Al Hilal. Nkwibutse ko uyu mutoza n'ubundi nubwo yatangaje ibingibi, uyu Asman ni watsinze igitego rukumbi ikipe ya Rayon Sport yabonye birangira amaginga yangaya. Uyu mutoza rwose avuze ati nahagarara. Uyu mutoza ntagazatoza match y'ikipe ya Al Hilal bitewe nuko yamaze gufata rutemikirere yerekeje mu gihugu cy'iwabo mu Bufaransa aho umubyeyi wiwe arwaye. Bityo rero uyu ntagazatoza match y'ikipe ya Al Hilal. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ahubwo ihise iganiriza umutoza Aruna Feruzi kugira ngo baze kuba bagenda batandukana. Uyu Aruna Feruzi mu biganiro byabaye rero hagati yiwe n'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport ikaba yamwemereye ko igiye kumushakira umushahara w'amafaranga cyangwa se amafaranga umushahara w'amezi 2 bagatandukana ku neza nta kibazo kibayemo hagati ya Aruna Feruzi n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Nkwibutse ko ikipe ya Rayon Sport rwose ibijyanye n'imanza z'abantu bambuwe n'abatoza ubona ko iyi komite iri ivuga iti ntago tubishaka, niyo mpamvu tuza kuba tugenda tuna bikemura. So ni nayo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport maginga yangaya yamaze ko bagenda yandikira Ferwafa ko yayimurira match yabo n'ikipe ya Al Hilal yari buzabere muri Stade Amahoro bakayijyana Nyamirambo. Iyi match itegerejwe ku itariki 17 z'uku kwezi kwa mbere. So byumvikane yuko ikipe ya Rayon Sport rwose iraza kuba igenda ikora ibishoboka byose ikaza kuba igera kuri iyi ntego yayo. Reka ngushimire nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ryurikanda ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Ariko hari nako updating ngani ikipe ya Real Madrid ikaba imaze kwirukana umutoza bita Xabi Alonso nyuma yo gutsindwa na match ya Barcelona imutsinze ibitego 3-2. Zimwe mu mpamvu zikomeye cyane rero nagaru gutsindwa iyi final, ahubwo harimo ikibazo cy'umusore bita Vinicius Junior utumvikanaga n'uyu mutoza. Wabonaga ko icyo bita dressing room cyari cyatangiye kuba kigenda kimunanira, ikaba ari nayo mpamvu rero uyu mugabo yaje kuba agenda yirukanwa hano mu ikipe ya Real Madrid. Ubu ikipe ya Real Madrid ikaba ifashwe n'umugabo bita Arbeloa, ngira ngo muribuka mu minsi yashize yakinaga hano mu ikipe ya Real Madrid we na ba Mesut Ozil ira Mediane rwose nago mwayibagirwa. Reka ngushimire nyamuneka wifurize kugenda ugira ijoro ryiza.